Kathoshe mwanya muno no tubakona kanya kwatana batu kinde tochia Weru the Ithatu betwa wini wa Kinyeru mwana ni otoma thitho ni Maureen Kome yeyo jakirete orito utuko Weru ari Mutheteri wa kioto kia muingi Salesu thuranira kuwana kumankiro turo bwawe na bwanje kia kiurethirikari umukaria Akaribaki thia chenge gembe South kuandamana bakimeneri omwe wora bakuwa narete wita mite kienda bekirwa stima Bunge ya kaunti ya Thaa thio kulokia rwari rote thia kurwana na murimo ya nyimba kaunti neu Ntomurume wa miaka 60 wekirwa mpine nterechi antu ambu ya kiringanithwa no rui na wendie bwa nchobi ndege ni watho Ngakwata ogeni orengie tukiambiriria ni ati mutheteri wa kioto kia muingi Salesu thurania na ataririte ati utoro bwawe bwatine na nendiwe nethirite agichi thabu bwiyete nyuma yawe turana kumenyethia Weru ne kora kura kwikirwa ngi rwa kulwamiro gimwa bamwire ni ruo NHF akere Salesu no wete nyanje we na michithetie kumania na imankania bira biethirite bikirutwa kionekana nya kumeneria speaker wa mbunge ya kaunti ya Meru no ntobwa kuthetera chibitari Boniface Mongela na tuambirie na riboti yo. Thuranira motuma Salesu ororo mburiro ngurumo nekirero ngirwe NHF na ndene matoketia mwa family wita wishitha kumana ni makane beiko birethirito akiamukira agitwarire gukurukira njere thimu na turita tukinyithia ntumo kiria Meru oturobo buri gwatine burene mono no tukure ntu bakonda kiongo kiawe kiathukana na nkingo ngaringie goro Ithatu na ndaika 60 bakiraga mwekro kwa pass information withirwa ageta akamakitari ma corridor netia code ambaga wari window na de maiki kankuete engene indraringerie enge goro ningo directory through private number but the record na statement ndandikija kaireko police na ukamperire bakahaya hitman Kuro lingere my wife aririe Kimeru norora ndingere goro ararie Kiswahili Salesu arenderea akokuma kumburungurumania bobo otemotongere kinyomo kumorotero Meru tia kathuri murungi ake urenda kumenya thirie we tia atongere bakaunti Meru ake arwa inya thirikari nene itamunoga ambuge ogwa bura nene ikiri my family and to ni personally kwa threatened. This is not the first time has rated in many ways in the past, and I take regret what I did on to conscious quite clean. Na in save the life yanto itemono. Thirikari ongo kumesevera better kuiwe nyinge mono. So ntekua regret. Na uraba kenda kuthia bathire no to ni mwongera mbuga kwito moko ciarwa ni ngiromba mostly directory kiri yes we serious kidore kendeke ati agent action nonto was than takaora nonto regwata igoro yonde ekathukia ugima bomwire bwanto na bakaiwa mbeta but the investigation na bombe gumpa state witness protection amona family yako Kenge eshoka kwa narigarito muno speaker y'ubunde no tubotetera chibitare je Kim kinyambero shonkoli borobo kudro bwidho kamiti ogime bunge account Meru bwidho bwerekerwa radi tere megambo na impidia this stage batera someone ene sipitali atontize ira make on what basis onto geseria baka someone ene sipitali onimba accused impact kwa notified so tere assembly notify in the recommend. So you want to comprehend what might be in the report. But it's very unfortunate to work with Ronaku Daiji kuna KNCDC, kuna DCI, kuna viti ya EACC, na NSF bongo iba kwa video chonkoni. So
ni uria report ya these four agencies ciumba kumira na ciga contradict uria speaker araugire Nandi njora kumboka rukikau na ntunira kinyirite Nandi Selasio aroginya kethira kirotero kibuno kuthione bwawe atithira kigarwa mathuganio jao na gutetera cibitari JKIM ntu bakomero bathithiria je ni nyankoroki mbecira bonaga kiuria kiria ndoragia x-ray waringaga na basis ya diagnosis wa daktari uko niko to utiomba gwetenya kwa biashara nayo uga ile body ya request sio kamuringa x-ray actually x-ray ije sheria na medical ethics iringagwa kuina diagnosis ithitwe daktari na recommend ukataka kuina correlation niki kwa kiuria niki na end result and baba intete kena itefi gwetenya kwa dona ale kwa kazi ni ata bamba gukurukira bonde sibitari yo batakurukira ini hospital nke report ranto shoro TV Njumaa kumaja kingina ngine na kinene ke mushojo Nairobi mbeta Boniface Mongera akaribaki thia achenge gembe South babutheti maandamano bakimeneria mukari omora bakuwa na kurieria bekirwa stima bariwe bari ne karo na betekaniria wita mitira yombekia kurieria stima bakinyila otubura bakuwa motorio wona rietwa John Mutembei na riere miti yawe kwithire gitawa Antonia we Mutembei na thitangite bamwe bakari na inya kuwa tamenyethetwe atina batere wita miti abrato kwirwa Dennis Mugendi ni akaribanture ya kithia anchenge wandi ni akigo ya ntobochiu igembe South banda mene mwanka kambini ya muninyi wa Sibu bakira mikaganikiria bakuwa ni mukari umwe agwito John Mutembei kubathitanga nyontu bamiti yawe kuri kwa kirigiria stima ikurukira kwawe ndethire mulimba Mutembei aina staff weke akila ithira ciana mitito ya ndi kingi nenya munene ndamwithire urwau ndamura tukingi tu garia savena twethia atia ambana nambiririo kuranga tukingi tura na wa muntu kau etawa Kamenchu ongiti kaunde ndagithigwa DC twitanie no tivia kwe aukira ni ndonere ndaretero barwa yumete ofisine ya assistant chief wetu ya Joseph ikimbita ofisine ikiwa in ofisine akariba bari athira ni bathithiritwe musemani na gutumirwo bebeberie into biao njirene indi Mutembei yatwika nturika untumiti yawe yarikirwe umbite kutiatira kabisa kenda tumba kwithira twita na power twagikisha kithia kina stima tukwira beya ni chiathire aturi bakithie bombe kwithira bakuthura namwe na nontu bwa muthuro baraguo ibauriruwe kithira ni stima bakwenda kana imiti bongo ibachokerie imiti ni stima bakwenda kana tebo loi moibo begwe imiti stima bakwenda ibachangire mbeca wini ngombwenda watile zitie ngiri na maana ya 6 bayomba kwithira baikira pawazo ya muntu to richandi mauta na bamberio kilia kumara transformer komba kwithira ikirwa so be okinya kwe area ya muntu wetu wa Mutembei ni bethire mbuloko na machete na nonto bobura bombere kwithira nabo aiba mbuloko ibombe kwithira bekilia mitira yekarika obisi ya mubunge Nchompo mwirigi ugititikiria no wariyeria akari kuona witi na mbere o matotetegeria muntu omwe apinga stima urenge nonto antu bagithia bateroi batenjira ogwa twenda muntu omwe apinga na atena stima nara na ingwetegia ndo operation ira tukambiriria iyo pinga stima nonto we na stima inya uwe baraba imu na munda nau kweta akaritirwo nya woka wa ateke ciake logira kwao kenda nya we ona kuthina stima ora kwetha ciatia so batu mweshimu ambe abwirire bukaria maendeleo yenu na inya nonto tweteta kubwithia riu maximization stima icetete nkuma mucie kwa mucie muntu na ithuranire mbiko ni sebwithwo munda eno kugenda nyumba ikinyirwo stima bandu tukaita mitere ku bandu tukaita mitere ku no te compensation yakabwithwa ntura ya kithia iri kithia kia wandi ya kigu ya ntobochio igembe South akariba baliwa na ndi batitikiria itura muthia kiwitine na mbere kuma na akariba kai kana antu biombe bara bombe kwitha bakiregana na bu untu nandi bagitete gamba nya kuyukita garibe bongwa kenda witi na mbere bobu bomba ikuonekana tukiaraniria nawe na Mutembei yariuga umabungwa atamenyithwa no ate amantu jegie
gwikirwo gwa stima kana kwirwa arike miti na bu athithiritwe tibwa kaguta akathingatira kikoti-inĩ gutigira kambuni ya stima ya Kenya Power ni kumuria asara iria imutonyithitie kethire betema ndabauri kwenda kuona contractor ambira ntimona thakenge yarungamirite ntikumearie turayo ni kuona nilie mundokwa na njara na aba witira indamwitire ndamuria ni ata pambira authority yumite ki elo yani ki antubastima ki company ya stima tabera company ya stima uinterwa mbite mitie kwa ntandikirwa kinya barwa utire ntu ndasaina na ata gintu gyakwa gikenyangwa bau batambaririe no bendelere otema into byakwa wo woni utire muntu tukulwanwe woni bila tuetania ngeta ngaikia kotini Kenya Power. Dennis Mugendi, Weru Njumaa, Ntureni akithia Anchenge, Wandini akiego ya Ntobochio, Igembe South, County ya Meru. Mbunge ya kaunti ya Thaa thine kulokete rwaria mbunge ni rwa kwithira kwina rwanyi rwa tungatira murimo wa nyimba ndene ya cibitari ya chuka level 5 abobo yete kumane na kuingia kwa makareka ya murimo yo nenya murimo yo kwithira yukionekana kuthangikia karibaba ingi ibendeketheti nya rwanyi rwithere rwina murigitani urakethira aina mautia kana mutaalamu ki murimo yo ntubura bawete bukarieria kurwana kana baketha bagita na mbere na kurwana na murimo yo abura tukwiri Samuel Gaishima. Nyuma ya MCA ba kaunti ya Thaa gukurukia rwaria rwegie umenyeri bwa ajeba murimo wa nyimba ajeba bwende iba kwirigirwa kunyithanyithirwa ngendo cha kuraja cha guchwa utungata bwegie murimo uju cibitari cha Nairobi na ome ya nthiguru akinenkanira rwaria rurugi karoni kiago muci wa Kathwana MCA wa Kworotoa Wanja Karuku endekithitie thirikari ya kaunti yambirie rwongiro umenyeri bwa ajeba nyimba ruraruka igwa rurena murigitani omukinyaniru kuraithiria ajie baba mitambo ikugana ya kuraithiria ajie na mwejani mataro ora agatethagiria gucokaniria mathugania antu bamuji wa bamwajie baraba mumenyagira. Now therefore the county assembly resolves that the county executive through the county executive committee member responsible for health, medical services and ICT 1 established a cancer patient desk at Chuka Level 5 Hospital with a qualified nurse, well-equipped palliative care for the patients and professional counseling services for the caregivers. Engage and oncology services at Chuka Level 5 Hospital at least a fortnight to reduce the transport costs for the patients at the overall cost of treatment and encourage screening. Seek to cooperate and partner with non-government organizations in resource mobilization to provide subsidy drugs and aids to the cancer patients. Itagaria riri iri kwirigirwa kunyithanyithiria ururu aje babu barakiri utwiria buraburu thito kwa mianka 8 bukuonania bakiongereka anene aramwanka muthiru kwari na aje igana rimwe ria 70 na umwe barabathimitwe na baonekana bari na nyimba. Even their children dropping out of school so that they can be able to afford medical treatment and especially on drugs. So Mr. Speaker was urging the executive to look for a partner who can be able to partner with the cancer survivors, at least to be getting their drugs at half price in our hospital and especially at Chuka 5 Hospital. MCA baba ibawete mbaruru ariaruru kwa urumwe. Cancer is not a death sentence, but the way it is adult, someone may feel as if it is a sentence by itself, Honorable Speaker. And Honorable Speaker, I want to thank the move of the motion because once or twice I've dealt with cancer patients, and Honorable Speaker, they are suffering not because of anything else but lack of guidance and counseling. Honorable Speaker, I do support. Will as many as those with a similar opinion say aye? Aye. Will as many as those with a contrary opinion say nay? The ayes have it. Nkiripotera Weru Njumaa kuma gicigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.
Mwandiki munene rwang'ini rwa ũgima wa mwĩrĩ Mũtũmairũ ranarĩrĩte kũrĩa kwĩliana kũra kũrĩo atiga kanju ya mangavana na thirikari nene kĩwandĩki bwa maabitha ba Universal Health Care kĩaria wĩte thirikari irenda kwandĩka arigitani bana kandarathi ya mwaka yumweru babandĩke bururi nĩo kanju ya mangavana kwenda kandarathi ya mĩaka 3 ya bũra tũkwĩrwa Mũthũri Mũriũki. Kulingana na Mũtũmairũ ũrĩa nĩ mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa andũ barĩa bajana ndawa kana pharmaceuticals ndani ya Kenya na inaciumĩrĩtie na kuwa kwĩna nkuchoni katika thirikari nene na kanju ya magavana kĩrĩ wandĩkani ba arigitani 8,000 barĩa baritangũgĩ na mũbango wa Universal Health Care. Gĩtũmĩte twĩja kwarĩria mantu ja atũronire circular kuma council governors ikiuga bakari ni una contract for 3 years na hĩndĩ ĩrĩa twarĩ Senate on Tuesday tarĩki 20 chairman wa Public Service Commission augite stand ya ministry na Public Service Commission ikobanenkera contract ya 1 year na badhiria 1 year bagarure bae permanent and pensionable na nde tuona bae conflict ora council governance kuga na ora ministry kuga jate gwetania jate kwanda na itukarigwa antu babari abagatura beterete mweri jwa mbere jwa ire jwa ithatu kathirikari itamenya antu ba contract ikathira mweri jwa 5 ibo baejene gĩtũmi nĩ kũrĩa thirikari yombe kũrita mũrũngamo jwa mwega kumane na arigitani baba no tutukuona nya conference nyingi na mĩcemanio nyingi bamitĩte bakiaragia mantu ba UEC bakiuga ora bomba batani permanent and pensionable bakiaragia mantu ja kuba contract na ndebe baleta ma conference zara kũrĩa mbeca ũtheri na ũteri zote tukuona batwe na itukubere ibo mire ibatwire kana abakwenda babuta batwire abakwenda babuta no tukutabira bena cio itekwereka na Mukenya tutiojiera wa bruto menya iwanu ya 3 years ikobabuta ikobandika permanent and pensionable na thirikari ni promise uge kaandika antu 20 ikaandika antu 20 na kwa tuka batio mbako andika antu baba permanent and pensionable 8,000 bakaandika 20 atia arana andĩkĩara kĩao bakorotera mũno kanju ya magavana kumania thineji council governance situation ora bakwenda baruga national government ni baembesa baandike UEC bongwa na tukarigwa bakaandika bakaeta gwita bangina na baratu ina bono bo bareo na tukoga national government ni baandike ya council government baenda baembesa baandike atarongina relatives na even na kasi ni bao kwa batena interest ya UEC bara bareo no nto relative bao na te batere tetendi nabo kwa tukwira council government style up na itukua counties iba karende be bena musimamo jomwe na baitaniye ngugi na Ministry of Health bale amwe no tukuona chia county council governors Waiguru amenete health care wakazi muno otemanto enda kuwa jaja mekana itukumushuku manto jaja no kurigeria antu baba tano permanent and pension no tukio kuwa ministry kiuga iwanu ya waleta kaita sakura akiuga 3 years nguruki kungi naku Moses Bayenia mwandiki mũnene wa clinic officer Senate ya Meru augite twera MCA kuinga assembly nikenda bomba kurura misara yao ni itagalire waya batu torel the workers tukona move ya assembly kuinga assembly nikenda MCA kuinga county assembly nikenda bomba kuongelo misara a selfish move nonto mwananchi na korika na 2 weeks ago bomba okolokia budget na budget iliba ure kotena mbia cha promotion health workers despite please chieto nyingi mono ibarera ba kotena mbecha na ibari in control kana ibari na uwezo wa kwenda wachinjia budget nikenda tumba kwenda twena mbia cha promotions ko baadhi watu koria na hata baba kwenda kuthikirwa bongelo muchara lakini muriti ogima bo mwiri urotethia uroko rescue moyo bate kwenda wathe akia promoted ngiripotera Njumaa mbita Mũthũri Mũriũki. Mabitha baborithi nterecia lari bekirite mpene ntomrumi wa miaka 60 akiringanithwa na kuruo wa muna wendia bwa Nchobi Ndege ni watho ntomrumi una rietwa Mũriũngi Ntwasita watiri nterecia kalotene wa dini ya Ntombwe hospidi wa lari John Kimathi naritite mukana yo murito kibara bonde bawitithia na mbere biashara ya broto kwiru Marion Karugi. Njira imwe ya kuyuria ugia bwa thirikari bwa kurana Nchobi ndeni watho wa mwena ndawa cia mbogita mabisa baukaria kumalare gicione bunge kia Gembe North batongeretwe ni hospidi John Kimathi na munini wa Sibu Antwamboi Romano Mushiri ni bekirite mpene mukuru wa miaka 60 ukumenyekana ya Mũriũngi Ntwasita akiringanithwa na urui bwa Nchobi ndeni watho na raba wete lita 10 cia kanga lita nkurukia manayana cia muna wa mwana Intobia kumirua nturene akalutine wa dini ya Ntwamboi. Tumekuwa na operation ya drugs
na leo tumeenda area ya Karutini ambao iko within Antwamboi location, na tukapata liters 10 ya chang'aa na 480 liters of muna, na pia tumepata full apparatus za kutengeneza hiyo chang'aa ambao zote tumeshika na tukaleta hapa police station, ambao tutapeleka mwenye kushikwa ambaye ni anajiita Muriungi Mtweisita ambaye ako na miaka 60. Tutampeleka kotini Jumatatu ndio akaweze kwenda kujibu hiyo makosa ambayo amekuwa akifanya. Antu banchobi baro ire muno nende nya barabwithiria umuungano nontu kya kolelio ntu chobi narua ikara yake tie muntu mweni wantu kithumba nontu ti muntu mwe umba witithia nchobi ruongwene rwatumite kumirita bariwa barindweni ya kurwana nchobi je notira buruni kuthira maturene orira basokerete akari nkatho nontu bakwithira bari mustari yo mbere kwathirana na biashara ye kuritirwa. Sasa tuko katika harakati za kumaliza chang'aa upande wa Igembe North, na nataka kushukuru wananchi sababu wamekuwa kituletea habari ya wale wanatengeneza chang'aa. Pia ningetaka kushukuru watu ya ngao because wamekuwa pia wakitusaidia kujua wale watu ambao wanafanya hiyo biashara haramu. Chokeria antu bantu ambo ibonde nkatho barabo mbite ni kundingira thimu na kumbathira na ara kuri na bangi andi na ara bangi baraba kwendia na ara bangi bakuitha na ara nchobi irathamirwe ndua na ara ithi kune ndika ngucokeria antu bantu ambo ibonde bara bandingirite thimu nkatho inene sana na ngavera tuendeleni ulosie nontu bakwithirwa kithani bo twetha cia kuma mberene bitinto batu tukithirwa bitu sumbura twasiumia na njira cionthe turenda kwatwe kinya makanisa inye ya tuwatie na tuwatwe kinya ninge ikundi byange kuru na tuwatwe kinya ni bya miiria na tuwatwe kinya ni njuri kwa byo byote vile losi mya muntu tutethia no tutwethe te mtu thirikari yake. Nkiripotera Weru Njumaa kuma Igembe North, mbito Marion Karugi wa Kenyua. Kathosha mwanya muno kiwe Marion Karugi wa Kenyua na kiwe mutegeri nontu bwa kwithira wetete na mbere na kurumira ndeto chietu chia Weru the Ithatu atonekanya kunogo kanini endi tushokirete na ndeto nkolokio geta kuraya. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kirika meme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana ringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jorejo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riungira mutandao jotu wa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorinchake Street, Meru Town. Turingere thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here.
Gakwa togeni na nkatho cia mwanya muno no ntobwa kona kanya kwatana batu kinde tucia Weru Ithatu twishokerani ati MC wa wandi ya Botho Guchi West Patrick Muthuri wetene ndiba kwirigira ngwe kumaki thirikari nene kuriteka no kinyila antu maturene awete nyume ya rwari rwa kigina ro Finance Bill 2023 ne ndiba kwirigira ngwe nkabo kwithira ekioneka ikirito maturene na kuguna Kenya burato kwirwa Imuthuri Murioki. MC wa Botho Guchi West no Patrick Muthuri agweteka gitega kanandi untu buraba kwenda kwambire kimantu gike kuri mabarabara ndibathire kuri mabagikira maram nikenda gutigira barabara itathuka alijeja agiteka kuthondeka kwa barabara ikarimene bara chionde ta mundhiru wategera barabara icio twangirindete barabara nyingi muno lakini ngaiye kura chionde chia umira mitaro kwa utemenyenye chia grade kwa uija waste of resources na nandira tukwenda kuthithia turenda at least to grade barabara eka make sure gukoro maram na gukinyirwa tontu ya tigwe kariu ngai aurage kuegerwa na ndeke kaba tuthitie kilomita inkai ikathithwo bwega igekro maram igakinyirwa nikena barabara yu yombe ukara egitarira aja na ingwete kia twathithia tukome tuketha tutumaira resources cia thirikari bwega na igomba uteithia antu uria ba kwenda nture amabu awite budget iria thirikari kontikite thaiji igatigire kugura machine nikinde zikomuga kyo kito kina machine je kunja barabara jadi twekirite mbeca no ntubwa kugura grinder kuongera ndosa na nya equipment inge cia kuthia barabara nikenda at least every sub county ithro ina equipment ciayo nikenda tutegetere equipment yetho ciena regembe kana tigania kana bore kana south cement no tweterete the same machine lakini machine ketho ire nyingi kwa tuike every sub county na machine ciayo tukomba kwetha tugitango gikona cionthe at the same time na so inko proposal yetu kana mbeche ira cia budget tukomba kongera equipment na every sub county ithro in equipment akiwa ate komnya nikitu barabara ile nyingi ciatigire thikari cia matura na thirikari ne tigia mbeca nyingi cia kuthondeka barabara ko barabara nyingi ni bwire tenante komnya nikiciterwe kire national government na ino mbeca iriro nyingi ko ni bwire tochoka na mwaka joto na kwithekera muno wa Botho Guchi West tonto ke barabara ira cia kera ndistira ndronere barabara cia Botho Guchi West nye mote oikirio ko undenda kuromba MP wetu atutegere au tonto barabara cionthe utenya Botho Guchi ekiri this financial year na ndi wendi bwawe ni ugoti boitia mbetire ketho chikuthuranu chitho chikinyina maturene nikenda gutigira witu na mbere bukuonekana na ndio ntugoti bura kurokerwe na sheria ni bill na kurokerwe na ndio tutena otherwise lakini mbeche ici nkuromba itumiro bwega ite nikenda ciombo chokera wananchi batethia nkiripotera Njumaa Muthuri Murioki akariba kuma Tharaka South bakuromba thirikari ubawate kura miberethi ya roi na kwenja mitaro ya miberethi uba kiareba wete yumurandi bambirereti mwaka yonkiri yelene nyanye ndu mwaka nende yotareka nontuba wa chembeche chekwana na ranende bakuromba otethi kumaki thirikari ya brato kwiri mwandiki wetu Antheto Paul wakabithi Ndi tobotire mono na tutienwa agya kuria tutienwa chiringi mugoni kari amwe na atori bantu ya karurukuni na barankoro kiba kweregerwa kuhunikana ruyiro agacenthe nkuru wa irrigation water project arende nontu tayari wako kwa intake ikombete kurikia banjirite kwibenjera na njara ciao mitaro irahe bakomba wikira pipe nikingoro ruyiro rumbe kuma muroni na ukinya mwanka bwa karurukuni area members babaro around 600 members na ito anticipate ruyiro rwa kinyanara ntikona tikinya tukrothe arasoni no ntoro ruinge muno na antu bakomba kurima na runa rukeganaga ka university ne atutetherie ne atunenge around 470 kutetheria kuresi 10% kana tona mbesi no cia patana ira bendaga ira batwete 7 million ibenda 10% na Tharaka University ni ari mwera ya rutire mbesa twene institution ta Tharaka Training Institute twena primary gatunga primary igumo primary maroreria primary aratukeranirie na bamwe batongoria ba murandi uyu ni ati nawe yakwigwa mwankira thaino gutiri utethio bonete kumania kiri thirikari wati antu batiacha no tore kuma mbota no tore kuendelea no nto gukinya utore utebwa antu batiacha batutethetie nabu
Toka otethio bungu wana member na boba batiwe kundi roje rwa kurima nonto no abo bakarutumira atainya ukurukira utethio bwatwonire kuma kwa apatana batwakira intake batugurira pipe ino kiambe cha muhuro na ndicho tuwikira tumba kunyoruji mbitwa nene ya mukarigiti wa murandi uyu twebona Bruno Kaimba kwa muno mbere kurea member baumbe kurea mbecira bateri kuruta chumbe kurekia na baumire twenje roje nonto turotethio turarea utethwa roje no akatukanywa na itukwirigira to appreciate muno to batethie ndina tubara ututethia tuka kundi roje twingwa angiama bankoro kibathaithite thirikari kwanjiria ira ya kaunti mwanka ira nene gutigira iba kubatethera kire gicunci kia ngugi kiu kiombite gutigara twina matinka maingi muno lakini matie wero kugwetwo ntu toiro yetu kwinja na batienda kureta na matwinja rwi tutinda gutira mitaro ne ura utie munene no matuonete oku no ngacabu chiwe tukwinwa na nathira kou matingi maretwo kuna nene ba twina boko gwetu tetherie nikenda tukenderea gukunda rwi county government na national government ibathungire batutetherie nikenda tukomba kuona rui rwa kunywana na kurima na arami cietu na mindani ira tutwire batwigirwa kiona tio bana nao batuspota kuma mantu ni kinya makuria gwetu tukiruta wira ina nkiromba kinya na ni utumbe kuigwa twitetheriwe thirikari nkuruki mutonia itu sport ya wangi tumbe kuona tukiona brali ukara tuone gatu atetheka baitu abatulimito nyamarire toinye nkiripotera Weru TV kumantere Chetharaka bitwa Paul Ogwakabithe ngwatanio yekro baraba thomerete obwethe bointo bia urigitani chibitari ni boriti thirikari nene cia account na kambuni cia biombe otiri bakwatwa anya tongweke baraba thomerete mantu ya bariti yake okongwera ntuko yekro baraba thomete kithomoki ngwataniro ya ekuru baraba thomete thendiki bwainto ja urigitani mathibitarini kana biomedical engineers ni boriti thirikari nene ireja county na kambuni kiombe gotigera ne bakwatwanya twawira kiria iritu baraba thomete mathomo mama otabule bakwatwanya tutu kiria na barume bakere kile gukongwira ntuku ino ya ekuru baraba thomete kithomo giki ni bathite na mbele na kule ministry ya gima bwa mwili hamwe na magavana gotigera ne bakwatwanya tutu kiana bairitu bala kulingana nabo batenge toko kagita kanene na ana barume kunenkeroira bobo. Any government institution or any private institution that is having the biomedical engineering practice, we are calling upon you to give women who have done biomedical engineering career or courses equally opportunity the same way you are giving to men, because most of our times we are decrying of we are being discriminated upon. Women are not being employed to practice biomedical engineering. We are calling upon the Ministry of Health, the county governors, and even anybody who is sitting in a position to give opportunity to the women who have done biomedical engineering to offer equal opportunities for these women to be able to impact the world. Ngwataniro ene ya ikuru baba nidite na mbele na kule thirikari no jiri ile anene na idija county kuiga kigina kinene gya kugura spare part ja uthondeki bointo ni ja urigitani ile bakuga thirikari itumagira mbesa nyingi kugura ndi gutimibanga kuimenyera. We have invested a lot of money in medical equipment in our various facilities, and one thing that saddens me as an individual and as a leader is that the government has not taken in place the way in which we are able to maintain these equipments. We invest a lot in buying, but we don't invest in maintaining. We don't invest in employing and in staff. And that's why we are here today to ask the government to be able to consider budgeting for the spare parts, budgeting for the accessories, budgeting for the consumables, so that any equipment in any government facility should be working at any given time. So we advocate for those frameworks, either in terms of policy or guidelines, and at the same time empowerment of biomedical engineers through the provision of spare parts that will make it possible for them to actually equip and work, work on this equipment, and additionally that they do have a voice to speak for the things that are required, because even as we have the spare parts, we also need them to have training opportunities to work on the equipment that is there. Mweno gune bauliti thirikari ino jele kuthondeka na kurugara budget workshop nyingi
ile ikwamite kiri mathibitari mwanya mwanya kenda gutethira engineers baba kunenkanira utungata bula kubaterie. So we are calling upon Ministry of Health to provide good workshops, good working environment and safety tools for our women to be able to offer biomedical engineering services. We want to impact this profession. We want to bring a difference in the quality of healthcare that we're providing in our healthcare sector. And it can only start with women. Where women are, I'm a believer of women empowerment. And I know that where women are, there's a lot of changes that are brought upon. And so we are calling upon everyone else who is seated in a position to impact, to be able to support women who have done biomedical engineering so that we can bring quality changes in the quality of healthcare that we are giving. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbeta Antony, Rangi wa Kathenya. Kamanda wa Borithi Ntere Cheronyejes kaunti-ini Embu noretia bonda nibo kenda kwebukana na mitino ya maita kwa maita kwebukana na kunywa nchobirira benkwene yono wetenkloki mitino nionekete kumira nara ikobianto mwanja ndeni ya meri Ithatu akipi ethirite bikiumira biomanite na mitino ya barabara. Mwandiki wetu wa Ndeto kuma kaunti-ini ya Embu Rita Mwanikio Mushiri na tumenyithesio na njire kinyanirite. Atwarithia a bodaboda ni maraurwo kwithema gutwarithia riria mari arie. Ino ni kuringana na base commander wa mwena wa Runyenje niwe John Njiro na uria urauga mitino ya barabara ni koretwe iri mingi muno mwena uyu na akauga vari mieri 3 atwarithia a bodaboda mugwanja ni ateu mioyo yao matwarite vikiviki mari arie. Between February na saa hii tuko na about 7 wale wamekufa na wale wamekuja katika Weru. Tafadhalini mjaribu sana muone kwanza zile mbio mnaenda mkiwa mmekunywa zile kikombe moja na mahali mnaendanga wale chini, tafadhali mwataneni nayo. Don't ride if you are drunk. Don't ride if you are drunk because that one will cost your life or somebody's life. Mwenari wake munini wa county commissioner wa mwena uyu wa Runyenje niwe Susan Wangechi ni urakani asiari kumana na kuvasiana vikiviki matware matari na mathomo na marua iria ciagirire. Acha watembee ama wakuwe tu kubeba na wabeba peke yake. Mimi nikiketi huko kwa ofisi kwangu Kieni naonanga vijana wa Kebonge amechukua nduthi amekuwa driver na anabeba students wenzake. Hao watoto tafadhali tukiwafunza kuendesha nduthi sahihi masomo watasoma kweli. Ni maragia miario ino varia atwarithia a bodaboda makuvesa kwa marua makuruta wira vuva ya mathomo maria maravetwe mama na marugamiritwe ni wabisi ya mumbunge wa Runyenje niwe Eric Muchangi itanjira ya kuongerera mieke ya mawira mwena uyu. Ndamathi matwike atwarithia ega bodaboda na nitutamburaga ati biashara ya bodaboda ni biashara mbega na nitumaga mundu avote kuona kindu gia kuria kuva family na kuthomithia twana na tungienda maina elimu ino magia mamitumire wega. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu Mbitagwa Rita Mwaniki wa Mushiri. Skuri ya sekondari ya Muraga nirombete thirikari nene wikira wonania bwabie wa ibio talents ki mubango ya kithomo bakiaria ritoba skuru iba wete ontubo bwatetherio kuria nenya kumenyera bie wa bio bakiwa enjire mwinya yo batetherio kura uturone bo. Emde irio itariki 23 mweri wa 3 mwaka 2023 anda bachukuria Muraga iba kuibumiritie kuonania talent ciao. Rimo aritwa na nkinya rugamiri kithomo kiri cukuru yari na nthaka ya sekondari ya Muraga wandi ya Muthambikiri gicigo mbunge kia Maram bariuga bukaombekana rwangirwa kithomo nwarurugurie kana kwambiria wonania wabie gwa kirima cukuru kenda gutigira taranta ino ikumenyekana na nkinya kuonekana na gukura nkuruki no ni mtu inifuru inturukara onore o TJ bole atiri nonto tabau bamwe ukonaga bakinau ne anto pale ona kirathi batearagia lakini beja na kona talent ukaurigwa etho no we muruto uona riu
nkauga talenti ni mbega. Inatusaidia sana tuweze kuongezea kwa courageous juu unaweza pata sasa ukiwa shule talent show imeletwa, ukiwa mkubwa unaanza kuwa muoga kwa kusimama mbele ya watu, lakini inatusaidia uweze kusimama mbele ya watu kufanya talent yako. Kiaraniria na ndiki bande toka gita kuonaniria biegwa kiri cukuru enu baugite kuonaniria biegwa tabibi mbere ya mwingi ugatetheria biegwa biao gukura na nkinya kuonekana. I think it's the best idea because the last time we had this was 2021 and we are back now 2023. So I would, if possible, I would request it be brought annually. Especially when it comes to the activities, we explore our creativity and we can show, even as we prepare in school, we are ready to go to face the world so that we can be able to open our own companies and be our own designers, which it can help us in the future. Ringana na ritwa baraba kuri na biegwa bibi bariuga kenda kugena umiru na nkinya kumenya taranta chinge nyinge no nkinya bethirwe bakirutha mantu tamama. It is key that the government, even the local government, can also adopt the same. We have also seen the county government of Tharaka Nithi encouraging the same through what they are calling the Tharaka Nithi Festival. And if we start it in high school or in our schools, we are also trying to advance the same as we encourage our community to adopt talents. You can see that they have designed very nice costumes, and what we provided is only the materials that they requested. So they did it by themselves. And this is a good thing because our current education system is insisting on education for self-reliance. So wakitoka pale nje, they can design, they can be costume designers, they can also be makeup artists, they can do anything. And wamepata skills, they have skills. Si kila mwanafunzi anakuwa mzuri kwa masomo ya kitabu. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara. Bitagwa Martin Mugambi. Kathoshe mwanya muno kiwe Martin Mugambi na kiwe mutegeri no tubwa kona kanya kwatana batu kiende tochia Weru thaa Ithatu atukire gatantonga kwendera tuko bupo yambe twa wini wa kinyero mwana leto mathivyo o kare Maureen Kome.